A Comissão Ético de FIFA awe a suspender di ng top man pa 7 anos. O chileno Harold May Nichols no por ter involucrado em futebol. Esta bata é jefe de comissão de avaliação para FIFA de dry book ng Mundial 2018 e 2022. Justiça de Suíça de Merca está investigando a corrupção para Mundial na Rússia e na Qatar. Segundo BBC, o presidente da Federação de Futebol de Chile, Nichols, mês estava a campanha para Qatar. Assim está. Mas puito também sai fora de Macuto. Esta chega aqui, banda? Vamos lá. E playoff de futebol, a categoria menor e maior, continua de Complejo Deportivo Franz Figueroa e Estadio Guillermo Próspero Trinidad. En Complejo Deportivo Franz Figueroa, categoría menor Dakota, Sport Club United a topa. Dakota te sale victorioso 3-2 y te queda líder de menor con 9 puntos. De otro juego en Franz Figueroa, Dakota te derrota Estrella 7-0 en categoría mayor. En Estadio Guillermo Próspero Trinidad, categoría menor, en mucho grande RCA te derrota Britania 2-0. El juego de división mayor entre RCA y Britania, un primer parte de juego propicia con Britania con un leve dominio, pero poco a poco. En mucho grande solita, como se controla el juego, jugando más tranquilo, con buen pase, y con Jean-Pierre Van der Linden de manera su costumbre, un delantero que no por un espacio, te sabe aprovechar buen de oportunidad para presentar, a poner RCA delante 2-0. El partido está finalizado con score de 4-1 para RCA. Emocionante menor e maior que também está dando playoff semifinal e amanhã Costa sigue 6h30 final damas RCA Britânia e para 8h30 final divisão de honor RCA Estrela amanhã noite. Amanhã dia de futebol, Ronnie.